Yo, what up, what up, what up, what up, what up? It's your favorite Kasi boy, Joshua the director. If you're not here with me and my brother and my sister there at home, I'm aware of you as in, I don't want to waste time, let's get straight to it. Bah! Hi guys, it's Guy Kitchilo waiting since I prepare for the movie tsa rona guys. La bona today ke tshwere into ikhala gahle, ke tshwere di celebrities tse sharp nice. So waiting tate kumet, ne ke go jotse fela di viewers wa tseba ke rona re le Jozi Bioscope re pair eng and re tlo tla ka eng. Sanibonani. Hawu, nangu ubab G, uhamba noma G, uDurban G, ibhoza ama paramedics. Ngithi hawu South Africa sonke sesihlakene nani balandeli bami. Ngithi namhlanje ngila ku Jozi Bioscope. Hey siniphethele enye into siyapheka. Yazi siyapheka. Sipheke enye into ozothi mayibukele uthola umhluzo. Uthi mawuqeda ukuphuza umhluzo, ulale kanje. Sinawe sipheka ama-movie ayeza yalandelana. Uyabona lento enizibonayo la ko-television, ko-Netflix, ko-Showmax. Sesifikile-ke thina siphezu kwayo. Khona siyiphethe ebuhlungu nami ngikhona. Hey, hlala eduze kwesitulo wena ungashiyile lakho ozobukela mina. Ku-Jozi Bioscope. Baba kumete bashela ukuthi nathi sabe sikhona. Awu. Lovers no blue bazabe bakhona. Njengoba ngisho ngiphethe ulovers, ngiphethe ublue. Hlala eduze kwe-TV yakho uhlatha amehlo uzongibona wena. Nazo. Yeah. Newspaper. Maka nina nikho fe mina manje ngingapractice vele. It's fine again. Hello guys, I'm so super excited to be here. Excited about the new episode we got you up today. And that's exactly all about Jozi Bioscope Real Stories. For those who don't know me, I am Lady Blue. And for those Mamile guy? Ndiyaphila njani? Nami ndiyaphila muntu omdala. Bengisacela nje uxelela ama-viewers we-Jozi Bioscope ukuba wena wayobhalela i-Jozi Bioscope. Into edala uba ndibhalele i-Jozi Bioscope kunogogo uManzini. Mina ndingumuntu wabantu abadala sisi. Ndaya kuye. Ngoku into ayenzayo phana wazama ukundireyipha. Uzame ukundireyipha. So ndazama ukuphoncuka. And namanye amathwasa ahleli phana. Uke wareyphile amanye. Mina ndisindile ngoba ndiye ndazama ukubaleka. So ka ba re ha ba reipa Osiane azange bazama mo report ntse ba dutse even though ntse ba reipa. Hayi zange bazame sisi. Azange bayamosaba. Mina ke ngoku ndizincamile njengoba ndilapha ndicela usizo. Ndicela usizo sisi. Kubi abantwana babantu phana bayareychwa ndicela indlela eningambamba ngayo. Into engandijabulisa kuba ndimbone ugogo ugobela ahambe yolala esiseleni. Ewe sisi. So wena kahle today ufuna ukuthi nje sim expose ubaba Gumede sibonise umhlaba uthi yena hayi ubaba Gumede unyango bani umkhulu. NguManzini. Ugogo Manzini. Sibonise umhlaba ukuthi kahle ugogo Manzini capable of doing what? Ndifuna nimboni abone sisizwe sonke ukuthi lanto ayenzayo athi uthwasisa abantwana babantu uyabareyipha. Nami kudala ezama ukundireyipha ngokwesihlanu mina ndibalekile ngoku. Kudala emane ezama ungena emakamereni. Ngenye imini ndakhwaza kwaze kweva abanye ndavusa amanye amathwasa efuna ukundireyipha esekamereni yami. Ninganceda kakhulu ba ningambamba. So sisi ubaba Manzini bamsaba ngaleyo ndlela umkhulu ukuthi baze bamreport umuntu omdala. Hey, uyasabeka yena sisi. Anifuna ukuqamba uyasabeka. La muntu imithi yakhe strong. Akushuthi ke sokuyisikhathi umkhulu enza abantu kanje. Hey, sekuyisikhathi. Like ngiyenda ukhona omnye wethwasa naye ke wanixelela lento like siyaxelelana. But yena akayazi ukuthi siyaxelelana. Because nje basihlala kwindawo ezahlukene yena umane enyonyoba aphinda kwenye imina nyonyoba yengelinye icala. Into enjalo ndiyacela mani khani sincede. Umdala uescapile nje wathi yazi wena uyifuni lona. Ndifuna nabanye basizakale kulandawo bakuyo. Awuske wa wena motho omolo ntho re tlo etsang fela re tle mo expose. Re make sure le fatshe la bobono re ke motho o jwang and o capable ho etsa ntho tse jwang. Because of like o thwasisa jwang batho ba robala o etsa ntho tse mpe jwang. Mara bo ipitsa ka gobela. Ibhlungu yona sisi ibhlungu. Ha una bothata motho omolo re tlo tsamaya re kontate Manzini re bone ga ntlantlo isegeng. So guys ntho re etsang no re tsamale OC ya teng ha ntate Manzini. Ke a tshepa go le wena mama o tla re bontsha ga ntate Manzini ke kaya ne. Ke a kopa ke mo blue ke a kopa please ane. Okay. Re khone o tsibisa di viewers ba khone o bone okay re kena kae. Okay. Hayi inhliziyo ka lo baba imdaka shem.
Yo ingcolile sisi. Yeyi futhi ndifuna ukutshintsha nje kulanda andisayifuni la ndawo. Imdaka shem. Mina ngiyabonga ukuthi nje uze waphuma. Wabona nje ngoba isiki ngoba sharp kuyopshini ebuphilweni. Ngicela sijike lana. Oh, kayi mama. Naku. Guys, re kena mwane. Re ya komkhuluma nzima. Uyazithemba akavali namagate. Yo. Oh, uyena. Oh, athusa. Baba badala abantwana babantu. Akhe mkhulu. Ay, lavas. Umuntu omdala sabona. Sanibonani. Re teng o kae? Khona. Re teng. Hayi motho moholo rona he re batho ba Jozi bioscope. Niza ngamakhamera la kwami kwenzeni? Motho moholo o buang mona ke Lady Blue hantle he. Ke a tseba wa tseba hore ke one of le thwasana la hao o so o baleile le fehlo. Ithwasa lami lele kakhulu ngiyalazi. Athi ubalekile ma. Ubalekile. Ndibalekile. Izolo ngela xesha ubufuna ukundirape. Ndihambile ndahamba ndo reporter kwi-bioscope kwi-Jozi bioscope. Imali yami ungayiqedanga uyikhokha. Imali yakho mina ngithwasanga ngiqedanga ukuthwaza la kwakho. Angiqedanga ngoba wena yasirape la kwakho. Lalela ke. Nginyanga enkulu, inhlambe embi kabi leyo. Uthukuthela isidlozi lami elikhulu kabi engalikhuphula lisuka entabeni. Manje baba idlozi lakho lisuka lihoni unedlozi elibahoni. Lokho angikwenzi lokho kubantu engibasebenzayo. Nginegama elihle la ngibuza ku wonke umuntu. Angithi uthuthukiselisa ukwatisa lidlozi lawo. Tshela nna ke batla o tseba re lidlozi le o tshwereng ke lidlozi la o bahoni na. Alingafuni ukuthukuthela. Ngiyathukutheliswa manje. Ulaka ke lolo. Ima ke baba, ngesikhathi wena urape abantu belikuphi idlozi lakho? Belivukelwe. Ngesikhathi urape abantu. Mina 5 times uma ungena ekamereni lami ufuna ukundirape. Ntate wayo unaleli dlozi lesitoutu kanti. Namhlanje ubanjiwe. Bakusaba mina ngibambile namhlanje. Sabi mina. Sonke sinamandla. Manje ntate imani. Ngathi urepa abantu abasifazane. Ngirepa abantu besifazana. Kahle nizokuthuka la. Kukwami la phela manje. Mangabe niyayibona lento eniyenzayo. Mara motho moholo kukwakho mara wena o rape batho ba basadi ene ntho bohloko gore batho ba batla bana le ba batla o thusiwa batla bana le moya wa batho ba baholo wena o ba thuse ho ba lapha ntho e ba tshwereng mara wena o nka advantage ntate because of wena o na le lidlozi le stoti le dlozi le honi o nka advantage ene a ke tsebe ntate le dlozi le honi le teng ke bona ile usa a ke bona ile usa motho moholo because of ka se go ba le batho ba bomme o ntse o tseba gore ba ngata ba tshaba o reporta because of a ke tsebe angidelelwa mina angidelelwe lingaguquka manje kusemini kanje Angirape abantu thembe leyo nto urape abantu manje ungavuleka amafu manje before uvula amafu kwenzeni sifuna ukwazi usisi uthi wena ufuna ukumabuse ngokwecansi enkulu ehlonishwayo ethandwayo futhi imoqamba manga manje imoqamba manga elami idlozi alidlali kanjalo elami idlozi angithi uthembele mithi yakho emtaka kanjalo elami idlozi alenziwa kanjalo futhi alenziwa kanjalo umakushuthi wena lakho idlozi baba listotu ngoba li abuse amanye amadlozi abathu baba because of wena la hawo lidlozi aletsi jwalo ho right hore lidlozi la o le abuse amadlozi abathu baba ke la hawo so tshong lidlozi ntate le leng special fela bophilong labo mme ha lilona ha li special o abuse amadlozi abathu uthe ungabuza izwe lonke leli amathwasa aphuma la izandleni zami yiwona asebenzayo namanje idlozi lika baba idlozi elihoni ake siyibekeni kanjani mina ngiuyekile lo mbhedo wakho mina angisabi manzi nakhona baba usebenza abantu ngemithi ka ditlhare tse ding tse fail because of ke tshepa hore hantse o robala le mathwasana hao batho ba kenang jarateng yao ba tlo hlokang thuso ba thusa ka ditlhare tse fail tsona tseo ntse o robalana kahle inkinga ukuthi akafuni ukungikhokhela imali yami usezane izitori ezinje uwehlisa mina isithunzi wena uqedile wakho umsebenzi nawo awukaqedi lutho so ufuna imali aqedanga lo muntu inkinga yakho ukuthi awufuni ukukhokha imali yami usuza nabantu bamakamera manje ntate ntho re tlo yetsang ha eyo taba ya hao motho moholo ntho re tlo yetsang today kore fela re tsamayeng lovers linkeng ntate re mise police so kuvulela case namanye amathosana re tlo bulela case kubani re tlo bulela case lovers nka re ntse re nka nako ke kopa fela linkeng tate re ke kopa linkeng tate ya kopa linkeng nawe usaza awu tsebe straight lovers thathanu baba nkang ntate ayiyo ntho nkang ntate sibona abantu abaningi baba
abantu abafana inyanga ibanjwa kanje. Siyathandaza thina, nothing Uyazi against. ukuthi imbuzi ezingakhe niyohlawula nina. Imbuzi kanjani? Niyazi ukuthi imbuzi ezingakhe. Kanjani? Hey. Naba abantu befuna ukusemini nje. Uvuka bomgogo. Ukusemini nje Ngeke sife. Naba abantu anikaseni nina. Hey. Uthethe jwalo, umuruti wathi ngaka yathi. Anikaseni nina, anikaseni. Ngizawurephanga sahambe siye police. Awukahle. Sahambe siye police. Ya, tsamaya nganevi. Yinto ayimane emnyama le nendlalela kuyo kanje. Yinto ayimane enyama edabula emkhathini. Ungadabula angazi kuphi sizobona baba wena. Siphula idindi mina. Niyangazi kahle ngisiphula idindi mina. Liwe webaba uzolala ubaliwe namhlanje. Naba abantu. Ejele. Ya. Sengoma ejele. Ngongoni. Ngongoni nabo bekudelela. Wetsala ini? Ngongoni. Lihauka mubi. Umanzini mina ngongoni. Ngongoni. Abeze be3 ongongona. Ya, Naba abantu madoda. Ungivelelwa yini? Imisebenzi yakho le. Imisebenzi yakho. Naba abantu bebizwa ukufa nje. Naba abantu bebizwa ukufa nje libalele nje. ayiyo nto ejwalo. Senikhathelwe impilo nina. Ayiyo. Nikhathelwe impilo. Uyabulala. Udlala ngami kanje. Nidlala ngami kanje. Nidlala ngami kanje. Wo. Mr. Jones. Mr. Jones. Mutamutore. Lavas. Mutore. Yo. Yay. Yes. Lapas. Yo. Yes. Mutore. O ya kae? Ntate o ya kae? A ke wena go bala le batho. Niyangithelela mina. Why o bale? O balela eng because of wena hantlantle. Wa rape o gobela wa rapist o go bala le mathwasana a hao. Wa re bale. Why ubaleka cause ayikho into wrong oyenzile. Ditlhare tsa wena go sebetsa batho ka ditlhare tse faili, ditlhare tse bodileng. Mathwasana a hao wona. So tsong ba thwasa maka. Ngikutshelile nathi baza kubamba. Hayi mina uphendule xa ngathi awuphenduli sokulayita awuphenduli. Orufuna sokulayita? We. Hayi bona ntate wetsa. Hayi bona ntate wetsa. Ziyakhala baba. Bazogcina ukuhamba namasangoma. It's your favorite Kasi Boy Joshua the director. Subscribe manca. No mfana uyaqeqela ingane kwaningaqeqela kokwamasaphi. Yazi mfana wathi mfana yazi nani nethemba ngine hope. Aphula kozolifezekisa. Yazi ukuthi kusazoba nzima ukuthi lifezeke. Mara mfana if you keep on working hard, mfana izofezeka iphupho lakho, impumelelo yakho boy.